Okay, the class 6 Thangpo on chapter the Karigal Dunan, chapter number 6. We have basic geometrical ideas. Okay, so Thangpo first Kari explain Chinana, chapter Dinamo Tangshu or basic Lana Tangshu Kala Olana, the basic things lay on the Tangwingina, Pu mass tola Tangshu, basic Karang, Domzi, Tinzi in the jungle, addition, subtraction, and some basic mathski. And then I see geometrical ideas. Geometrical ideas la digol tangshu la geo means color geo means color earth. Geo means earth. Okay, earth la zamling. Metron means measurement. It's a measurement. So that means basic geometrical ideas lana. Zamling la yokyo gi earth la measurement yora khari dinzo gi kala basic geometrical ideas la dinzo gi kala basic ideas chikta tangshe anzu intro chapter di kala dirta basic ideas ta tangshe anzu gi point tangshe di kharje lana di nanglo gi basic ta tangshe di kharje lana first di okay first di tangshe anzu khari gala explain chi lana points kala points lana khalawala points lana tangshu khalawala points lana khalawar tangshu khalawar points means khalare points lana dilalagra dus dilalagra mare dus chintiranga the point can be written it as point A lani thire denoted by point A ani dus chintire point A ra ang khandi thizam point B dus chintira point A point B lan thira tangshu di denoted khandis chilana okay tangshu di denoted lana khandis tingir lana anjula khalarna point A ani point B and dus chinta tingir is ko se tangshu the next the point ki khari show chugolna determines khari ngajul khari how all and point ging anjula location jongor point determines point ging aju khari tingir lana point determines ra determines means ngajul khara hagulan location nana saja pena jina point dini kyo point di iladra anju penche jina dharamsala roina low tcv ni jina yuksha yuga ina low tcv di point A chagre point tangshu gojuri low tcv ni jina ngaju khob the drill na khanyara sambhav the drill na khanyara sambhav the end point chura end point khan low tcv ni khanyara sambhav the drill na point end point dikhaje the point padlura tila deko point di location tongo dangso dini di padula location tingi da ode khale point tingi da di point di chigula point ta khesi tanga jo dus chinte low tcv ni chini khanyara badola ni point dus tingi dini di bodo chik jam che na point dila point lura ma dini di bodo gi point ni gi para gi thik chik do ode jam chi to dila line segment next dikhare line segment okay next dikhare anjo next dikhare line segment la digola line segment la khatu ina hare line segment di khandis denote chinna denoted DENOTED line segment can be denoted by khandis denoted chilana line segment ladugal pena chesina denoted by line segment ladugal line thagi point timba AB dus chintir okay AB rani dus chinti line segment nan nganjo indi ro pena china point A ni point B la di point A chera di B so line segment A ni di padu thik dum lana jam chi do odela harile line segment there goes a line segment has end point line segment na khare end point your is it has ra end point goes a end point your rela pena china jam chi do odela ta khesi end point pena china line dus chik tir dara ini jam chi yo mat thandi dus chinnare yor dara thandi dus chinnare na dila khalir dila ngajo khalir lan mare yo dila khalir line de chik khalir chik khar phiji chi lan next point dikhara ngajo line
खरे लाइन ले हाउसे लाइन लना दुस चिन डिनोट चुगोर लाइन ले लाइन ले दिखा रे चिदना दुस चिन ठोरे okay line lala denoted by line ladi denoted by it is denoted by tine ore rangjo thanda ka de lara okay denoted by ra it is denoted by khandis t lana ngaju pinna jina line na ngaju into shin t ra de line dus chi dus in deni khare point a point b dus in nara yora dilu di arrow dus tagaran chik paje kya a b dus chine khare line la dus tir what to say it has line di joy yor na joy mar khajen dus nara yor extend share extend na hande ma chero tanga yora dila di wala line dila and dila di anjuk line dila khala olla na line dila it has khare no end points line dila end point yo re na end point yo mare la joy yo mare dus nara yora dus chin nara yora o dira ta anjuk gi next dikhala na dal pena re la na re r e y re le yang sun re nima hande dang anjuk gi nima dus shar gi da dus chin shar gi ang anjuk nima dus chin point chik ni go chu point and khajo badi ni nima gi thud ta nima gi thud sa ja da min da li re mare nima gi thud di la ni wal re la di khandes la na nima gi thud do ta pina cha china nima gi thud pina cha nima gi thud do ang jo sun re li yang jo khare sun re li ya sun re de hande dong jo nima do dus chini dus che nima gi thud dus point chik ni go chu ni point shemba dus chin tu re mar nima gi thud nar kra o re la na hala on re ra da re di khandes denote chol na it is correct denoted by khandis denote chol and is denoted by a b ani dus chin ni horta a b dus chin khajin na point chik dini go chu ni dus chin end point chu da dil har re rail ko to say and it has only one point correct it has only one point chik ma dio ma rail agar how say point chik ma ko to say ta ani on sun rail yang jo point chik ni go chu ni dus in end chu da okay ta answer the next topic dikhala na intersecting line na khala na pinna se china line ni yo je shra pinna se china 100 la intersecting line na line ni dusin di la khale re line ne ra line thang ko dim ba je l1 ra line ni wo di ba je di line 2 line ni wo ra l1 ta l2 ba je shra khatti ne gi be line 2 line ra khisi line ni di pass chiwi kap dula point chik thu da dila khalu la na anjo gi khar le la dila intersecting pointer how say intersecting line na dila l1 da l2 dila khar la intersecting line dila la na intersecting lines dikhala na intersecting lines as khajin gya wala line ni do o china ko ju se thing on ju sun rays la ne as gir do how sa rang jo ti gang de le khelai correct che da ma ji ra rang jo rays la ni gya lo sun rays khajin re mo gu ra how sa ta the intersecting line lan di gi thenda dikha che la na ta de la when two lines intersect intersect or meet at one point intersecting lines lana khala wala when two lines ni yemena ani point line ni intersect lana thu wala or meet at one point chik lo thu da then it is called then ra the point p ta then ra ani that point is called that point
is known as ra known as color lana intersecting color lana intersecting point dila intersecting color re point is, and that line is called intersecting lines layer. And the teacher I'm going also, and that lines are called lines is a color lana intersecting lines. What's this? How say intersecting lines layer the point line dila. तो आज की next topic दी color लना parallel line color लना parallel lines लगा lines लव एक कब दुला line खरी और लना parallel lines लगा lines कब दुला थेंदा हला लना lines लना हज़े नी लगा line चिक line नी पेने जिन L1 दा line चिक ना sorry पेने जिन line 1 दा line 2 ra line 1 the line 2 inga china ra kesi line digi line dere ni ge para gi gap chigda dere ni para la ne re line ni di never intersect each other or never meet each other or never touch each other meet la ne or intersect la ne or touch la ne or khatu ni line ni namya line ni di namya touch chang winda dila khala la na parallel line means parallel line na two lines are correct. Two lines lines never two lines lines the khajil never touch each other. Parallel lines la lines correct two lines or two lines la lines never touch each other remember two lines correct never touch each other or intersect each touch each other what is it line ni ora two lines the line 1 the line 2 line 1 the line 2 di khatu ni khare touch chang mari isra touch dinam yan chang mari never touch each other ra goes parallel ra khalana parallel do lana khala parallel lana khaptu do re la what is it okay the next thing also khalana topic di ra oh the del pen ngo butis ra so gel correct ra next topic di khalana curve lana khalor curve lana khala lana which is not curve la khala lana which is not curve is not straight curve lana khala lana curve lash da curve is not straight STRAIGHT curve is not straight curve lana khala lana straight yomar means curve lana curve can be anything example lana curve ki example the remove curve lana ya indication curve lana indi yungure dus yungura curve lana straight yo mareler curve hans tagging in curve lana straight yo malasa dus ne chur how say the dila color lana close curve dila color closed curve the close curve lore dil close color dila color open curve what is the close curve down open curve lure how sa the next dikhala na azugi khesi remove your tara point kati point 8 da how sa point ha guya ani dila point khare b okay the del thura okay and the point d khare c point c jo sumer tara boundary kablo la khare point a d khare outside khare point a dikho the inside of boundary da point a dikho do point a dikho do inside lura how inside okay ta also dil halo na point a d in the boundary gi nanglo lura point b dikho do on the boundary la boundary gi boundary gi gang do the last point c dikho do point c dikho do out in the boundary da inside the boundary chini duri rangzo dikho do outside
the boundary, BOU boundary, outside the boundary, BOUNDARY. The rounds of these, this teachers. BOUNDARY. How say? Then around the inside teacher need you inside boundary. Inside boundary, correct? Okay, on the boundary, this outside. What's this? How was it? Did it go? Okay, then the next topic the polygons race. Polygons that the color made up of correct secure in polygons it is made up of correct made up of correct secure line segment. Polygons like the line segments ki secure is polygons like next the it is close curve ra khattu in a close race. Polygons like khattu in a close race. Go to say the example do last in the example do in a rectangle rectangle triangle triangle is also made up of correct line segment so triangle rectangle correlators square rhombus trapezium polygons will take one example rectangle example rectangle example rectangle example rectangle dido okay rectangle dido point A B C D okay ta dinanglo line segment khaju rectangle this line segment 1 2 3 4 out of 4 gi khare rectangle jisura so line segment she the khare na line segment she the example penetration na khari gi $3 300 khala line segment nera line segment dila khale side khaju do dina chiku chiku rectangle na lo side khaju do side chik ni sum shida so sides lura khare gar do na sides se dila shido vertex na point into low point vertex chikla na vertex thira chikla vertex thira mangbu ina khadire vertices thir mangbu ina khadire mangbu ina VERTICES vertices and dijel khadire diagonals kochu se ta oju thade dele sides la da khar kar do AB dikhare line segment AB BC ani khajire CD ani DA कोई से तो नेक्स्ट दिखा रहे वर्टेक्स लदा वर्टिसेस लदी चिक छे वर्टिसेस का जो दो चिक छे नी छे सुम छे शी सो वर्टेक्स का दो A B C D कोई से हाउ से तो लास्ट दिखा रहे diagonals ना हलर दूसरी सुइको diagonals का दिखा दो AC छे अनि शेबा का दो DB what is the house those in the polygons that it those okay ta the next topic angles color is angles na halona two rays together rainy ladara rainy na penetration those in the rainy khari na rainy the form chane aju khari form chane form together and angle chick form chagore rainy khari form and angle chick form chawar nyam dala dila khari na common end point yorelar common end point rainy yo ray point chik yum bache tel o lan ta ray o lan ta tel point A lan ta tel point B the ray dikhare ray o A chik ta ray khare O B ji yorela dara the derenikia gi together ray derenikia form chreler form khari chre end point form chedi gola the end point dila khalala na anju gi lhale angle khalure angle how say angle dila ming khar ta lana penetration ming khar do AOB angle dila thiwi kal dus chair the AOB
ngaju AOB lan thira angle di thiga dus chin thier di khari gi tar lan angle gi tar da denoted by dus chin ta te gorda angle AOB lara AOB la du di nalu middle ladder de khar do or da so ngaju jam jam khari thila na angle O chibu thine du or angle khar jam jam ngaju khar thine du angle O chibu thine du or ti sabla angle AOB kangja ma thine angle O chibu thine du or कोशिश हाउ से का दी लखा ना दी कॉमन पॉइंट दा दी कॉमन दी पॉइंट दिखा रहे वर्टेक्स खरे कॉमन पॉइंट दिखा लेना कॉमन पॉइंट दिखा लेना कॉमन पॉइंट दिखा लेना वर्टेक्स मीन खाता लेना वर्टेक्स खरे वर्टेक्स चिके ना वर्टेक्स चलो वर्टेक्स खरे ओ कोशिश दिखा रहे वर्टेक्स ओ चलो कोशिश से एंगल लेना चंदा angle la dikhatti ne angle di show chi gola angle AOB la middle ladder la li le middle ladder la AOB lan dus thine dori han or O lan chi bu thine do angle la di ring form chane kha chaw angle chi chaw di common end point chi go how say end point you common end point di kha je na vertex de is di ani okay vertex che an di la kha le na okay di chik cha sa chik shen ba chik kha le na ta dila chik shemba chik garte dil ta chik ming ta dinanglo la shemba chik khana na side do arms the dil hol arms silere side skip le O A dang lines O A dang khare O B di O A and O B O A dang re O A dang O B di khala na O A da O B di khala na O A da O B di khare la O A and O B are sides or arms of an angle arms of an angle ra angle gi khare side same na arms is kuch se dos se okay ta anje gi next dikhana triangle race topic di triangle lana khala lana polytriangle lana khantir lana three-sided polygons triangle lana halana three-sided polygon race triangle lana polygon lana ngela sa the line segment ki figure la sa polygon lana and also line segment ki figure the close rela sa the ngela lab sa gelai ta dina lo triangle di gelai la sa nyungshu di khar lana triangle de least polygon with least number of sides okay polygon ray triangle di ngi ne la sa dingin lang la sa polygon ray ini yang khare polygon with khare least na khara nyungshu least na khara nyungshu least number of sides sur least lor the least na nyungshu lor number of side nanglo ne chungshu di lor penetration example ra triangle dustidra triangle dinanglo la polygon gi figure ra it is a line segment gi figure at the same time dikhare close re mare line segment gi figure thikdum khari gi thikdum ming jita A B C thikdum gi figure chik ni sum gi figure ti khari gi figure thikdum gi figure re nyam der close re the line segment gi figure close re da ta dinanglo la chik ji kyan dinanglo gi khare rang cho side thik ji na sides दिखागा छे A B side खाजु side sum da A B B C ani C A side sum yure and angles okay angles ra angles la angles thi kap dula angles la khaje thini diore ngi la sang she A ra C A B thini diore angle khare C A B to C A B thini diore or ni khala kima middle ladder di la sa angle and middle ladder har A la angle A lan dus thine diore yamna angle kima C A B sa ta A B C angle A B C or angle A B C or kima dilas kima khar do B do angle so angle B the angle super dikha jas angle B C A angle khare angle B C A angle BCA or angle kima khar middle ladder the angle khare C ra C into angle C dus the what is this na lo what is this na chikina vertex le ra che de la che ni che sum so che kha do A B and C
goes se ta di khari la triangle la dus chindir ta khisi yang triangle gi shemba ji ga jina example ji ta triangle gi remu ji dus chin ji chirda ta khisi ra triangle dus chin le da triangle ji ko triangle p q del ji ko da r bajish okay ta dikhare triangle di point p दिखो तो interior नांगरोल द interior of triangle लड़ा दिखा जे रे point p दिखा जे रे point p दिखा रे p is खरे p दिखोल दो p is interior of triangle रा triangle गी नांगरोल यो रे लड़ा तो दी next q जैसा r दो R दिखा रहे चिरो लेना हलर is exterior of triangle की exterior लेना हलर triangle की चिलो ले योर is Q दिखा दो Q is on the triangle की gang ला दूलर हाँ उसे good चीज़ था तो दिन जो सुम दूस चिन्हरे दिम्मठो मतो हाँ सा दिन जो सुम दूस लोगारे दूसरे हाँ सादी मटो पॉइंट दी ओके ट्रायंगल की दूसरे ओके तो आंसर की नेक्स्ट टॉपिक दिखा लेना quadrilaters QUAD quadrilaters ना हलारे quadrilaters ना polygons with खरे 4-sided polygons quadrilaters ना हलारे थगिंग ने खरे 3-sided polygons ला ना हलारे triangle ला और लंबा तो धंधा खरे 4-sided खरे polygons 4-sided polygons ना हलारे polygon ना हलारे ना तो quadrilaters ले रहा quadrilaters की example दी तो पहले से ना quadrilater नांगलो लड़ा example चिक्शा quadrilater की सुर चिकरा side चिकेंगा चिना example jig side example quadrilater dus quadrilater remove t p q r s quadrilater p q r s तो दिन नांगलो ला quadrilaters दिन नांगलो ला p q r s नांगलो ला quadrilater दिन नांगलो ला मांजुला दिगी ओके दिन नांगलो ला लाइन सेगमेंट खाजु डॉलर quadrilater नांगलो ला थांबगे ला लाइन सेगमेंट खाजु चिकनी सुम शिदो दिन नांगलो ला साइड खाजु दो साइड लाइन सेगमेंट लाने साइड लाने थलो चिकबरा साइड चिकनी सुम शिदो ता हाजु दिन नांगलो ला साइड्स दा थांशु ओके साइड्स खागा खाजु दो साइड्स खाजु दो pq qr pq qr rs qr अनि RS अनि खरे RS SP खदिन सम खरे साइड्स छरा तो नेक्स्ट देगा जो खरे एंगल खजु चिक नि सुम शी एंगल्स लरा एंगल्स खजु एंगल P एंगल Q एंगल R एंगल S ओके एंगल्स तो दिन आलो ला जो दिखा लेना तो ऑपोजिट साइड्स दा opposite side opposite ना p की opposite कर दो angle p की opposite angle r angle खरे s की opposite खजर angle q चला दिन जो खरे opposite angle लगता है दिन जो खरे opposite खरे angles opposite angle खरे angle p जो opposite खरे angle p and opposite angle p and r and angle S and angle खरे angle S and Q angle S and खरे angle S and angle Q okay opposite angle जैसा तो जो opposite angle and दिजेल खरे opposite sides खर्चे opposite sides खर्चे angle PQ की opposite खर्चे angle RS छेड़ा angle side PQ की PQ and खरे RS side PQ दांग RS opposite छिड़ा and PS दांग RQ खरे RQ PS दांग खरे RQ छिड़ा
PS ta khajere RQ chur opposite sides ta ngaju di next hare adjacent sides lana khala all ADJACENT adjacent sides na khala nyam do yugolor PS ta khari nyam do SR nyam do PQ da khari nyam do QR nyam do ta shemba di nang shi khar chir chikku chikanta adjacent sides di khar gar du la thangmung no ta ngaju thegi in sa opposite sides na PQ ji khachira SR chira and the opposite the SPG khare QR chira and adjacent side na chikku chikyan PQ ji khachira adjacent side QR RS ji and SP dus chinchira adjacent side the khachira PQ ji khachira PQ and PQ down khachira PQ down QR and QR down RS and QR down RS QR the RS down khachir RS down SP ra and SP down khachir and SP down PQ SP down PQ also the cheek पर जी हैं adjacent angles इधर आ adjacent angles P जी adjacent angles का चले adjacent angles ना लोला खचरे P की angle P की adjacent angle खचरे angle P and खचरे angle R चले P द R न्यम दो good here angle P and R and angle R द हर न्यम दो sorry angle P and Q ra di Q da du rang so ma tho chimut P and angle P dang angle Q nyam do angle Q dang angle R nyam do angle Q and angle khare R nyam do and angle R and angle khare nyam do R dang S nyam do S and angle S dang khare nyam do P dus sin in some quadrilateral can be anything which have quadrilaterals means which have four sides surshi na rhombus trapezium ani parallelogram ani square ani triangle in some lira dina quadrilaterals na surshi dina in triangle na gelela sa tagi ni surusumi go dida nyama njang sara rangso polygon na wo ne least number of side you get the triangle ya three sided polygons okay तो circle दिखा रहा next topic दी circle दिखाती ना हर close curve race रहा ते ये circle नहीं थीरा दा कोई आगा स्वेट ना डाले तिशी गैन दा थांशु circle नांगो ला थांशु दिखा रहा कीमा दिला खले रहा ना जो खत्ती नहीं खरे center लर कीमा दिला खरे center लर रहा तो दी जेला जो दी दूस चिने center ने पास चिने line चिक the line suru pada corner de lead dila khalere radius khare radius le dila chiko chikyan dikangza deni dipati join chike dila khare radius le khalere radius how say the radius kangza china radius ni domna radius kala radius chik domna di kang di dang radius di dang di radius di domna radius and di legra thanda di dus chi ra radius ta dil radius lera radius ta di gangza chik radius kal radius tomna dilanga jo khalere diameter le khalere chik kharbi ji lana radius ka radius phi tomna kharanga jo dil khalere chik dil khalere lana oho chik radius kal radius tomgyo dil khalere diameter le khalere diameter okay radius kal radius tomgyo dil khalere diameter DIAMETER radius kal radius tomgyo dila khalana dikhare diameter le DIAMETER diameter radius kal radius kangso tomgyo dila khare diameter le kochi se ta diga sangbo dira the next di
the next chik ke lai di wala di shi kya ora circle wa position di shi kya ora okay to thomgel di circle di gangza sto ata de circle di nanglo gi gangza sto circle gi thash sto ata tha dila khalu lana circumference le circle gi thago ring je dila khalu lana 6 sawa ji piri chiri dila min khalu lana 6 sawa di khalana circum FERENCE दिखाने सर्कल की थागो रिंग जे दिल खले रे circumference 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 सर्कल की थागो रिंग जे दिला कोजो से तो नेक्स्ट सर्कल दिकेला ड्रॉ चिरा तो दी रोंगा छिना सर्कल दी इंगा छिना तो दी नेक्स्ट दिखाने चिको चिक्या द सर्कल दिगांग खा진 팀은 참가 마사야 된다. 라서 confuse 마쳐야 된다. 고 야가 쳐야 된다. 또 베네지나 디 라인 니 지니 디 포인트 디기 पारागी लाइन जिक दो दू सिंतीस डार्क चिन लाइन जिक ड्रॉ चोरा गेले दिल खलर ना आ खलर रे ए आर सी आ तो चिक पेन दाना विशेष ए आर सी आ खलर दिला कुछ से खलर आ खलर दिला कुछ से तो दिक्की मा दिल ngiin da sa खलर सेंटर ल सा सेंटर नांगलोला दिल खलर दिनी दूस चिनी जॉइन चिगो sur corner ni join chigyo center padola join chigyo del radius lera radius ni paran thada ga del ming thing mi da ga kin ma chu ga radius ni dang a de ni nang lo le yugi gi portion jig da di portion dila ming khar le na sector le khalere di ming dila khalere na jo khalere sector a sector la nei do re sector ko chu dila khalere sector ko chu नेक्स्ट दी हजुर दी खरे सेंटर लगला सा दी सुरथा दिल थाको रिंग से दिल खरे सर्कमफ्रेंस लगला सा त खेसिंग हजुर दी पॉइंट दी द दी दांग पॉइंट दी की पारा ला जॉइन चीरा ओके त दी लाइन च द खारबो ठिगुस द दी पॉइंट दी पारा ला पॉइंट दी ल हजुर खलो लना कॉटलर खले CHORD कॉटलर त दी नांगलो गी पारा ला युग्यो गी कॉट नांगलो दांग आग दी नांगलो ले युग्यो गी आग दी दांग कॉट दी गी लाइन दी नांगलो ले युग्यो दी ल खलर ल ना जो नि गांग दी ल सेक्टर ल स त दी ल खले सेगमेंट ल खले सेगमेंट आ सेगमेंट न नै दुवर सेगमेंट न नै दुवर कुछ से त त थगी दी गांग गेला सर्कल द सर्कल सावा चिक पर द गेला थगी गांग द वाद लो खाजिन दिशे गेला न को या चुय दिन दले या रांग दो अनि थना सर्कल दो सर्कल गांगजा चिछगा तकता गुपशे ग्यागा सिना दिल खले लना सर्कल गांगजा चिकते पेंदे सिना सर्कल चिगरा ओके सर्कल गांगजा चिगरा सर्कल दी छगा तकता ल गुपशे ग्याना दिल खले लना सर्कल तकता छगा तकता दिल खले सिमी सर्कल खले सिमी सर्कल how say semi circle na khala wala na half of a circle की छेगा दिल कलर semi circle ला को जो से निकिमा दे सेंटर इशारा दी लाइन दी सर्कल सेंटर ने दिनी या रोगे दिल कलर दी रेडियस इशारा दी के फरे रेडियस इशारा दी कांजा लाइन दिल कलर डायमीटर लग रहा ता जो चिको चिकिया थगी दी कांज डाय कॉट लिम्बा कॉट दी दिल कॉट लस कॉट दी दूस देने दी पारा देने दी पातो लाइन दिले खले कॉट लर देने दी पातो लाइन दिल खले कॉट लर कॉट नांगलो ने लॉन्गेस्ट कॉट दिल मिंग खले लना खले रे कॉट नांगलो ने लॉन्गेस्ट कॉट दूस लाइन थिंग लॉन्गेस्ट कॉट दिखा रे डायमीटर छेगर द गोज कॉट द पेने एग्जांपल देता दूस दी सेंटर ने पास मची क्यों दिल खले कॉट लरा कॉट दूस दो दिरा दी सामा लखरे कॉट दिन साम कॉट लरा कॉट नांगलो नि छेशु दिल खरे दूस लाइन थिन खरे डायमीटर रिमिशर दा वो तो कॉट नांगलो नि छेशु दिल खरे डायमीटर ल कोचु से तन दूस छिनि राउंड चैप्टर दी जोरे कोचु से क्लास 6 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज